qudrata ma'al khaliq. Bagaimana siapa? Paman ya? Yang ikut Kemarin ya. paman om saya. Bapak? Iya. Sebelum kesini katanya mau kesini ya? Iya katanya kemarin ya rencananya. Allahu Akbar. Colek. Colek. Bonus. Diskon. Colek Pak Haji. Walillahil hamd. Allah. Tret. Colek. Tret. Tret. Bagus Pak Haji, maunya sholat. Duh, Masya Allah. Pak Haji di badannya. Alhamdulillah. Berasa ini Pak Haji? Berasa? Berasa sekali. Subhanallah. Dia renteng dengkulnya. Dengkul berat ya, ngangkat ya? Emas itu. Nih, mulai keluar mentah nih. Berasa? Tempel lagi. Tempel lagi. Colek. Mulai keluar mentah nih. Tempel lagi telurnya. Nambut cie. Cici maning. Iji deui. Apa? Lemesin, Pak Haji, lemesin. Jangan dikencengin ya. Tangan kiri nih. Tuh. Ya, saya nggak tekan nih Pak Haji tuh. Tuh, ya kan? Cuma saya poles-poles saja. Tuh, nggak saya tekan. Luar biasa rasanya Pak Haji ya. Kayak tusuk paku ya. Tuh. Yang diinjak-injak nih. Allah. Ada nggak? Ya duduk Pak Haji, madep sana. Duduk sini. Oke, maju sini Bapak. Bapak sini. Madep sana ya.